동동동동 발보 영감님 동동동동 뽀뿌리 영감님 хичээлийн шинжилгээ нээлтгээд бүчгэж үжигэн зөвгөс сая гараад явж. Хоцрох гэдэг нөө сахлаач авд явчихсан. Одоо багаага өдөр өнжилтээр нь бодчихоо шууд цаашаа. Цаашаа шууд 2 анаагаад хэлээ. Чөөрөө зогсоор баталтай болсон дээ та. Харин чигээр явчихтаа нэг цэцгэр. Тийм цаг. Цэцгэр нүүтэн цэцгэр байлаа. Цэцгэр жоммоор байна. Цэцгэр үгүй ханаа. Өөд цэцгэр өнөөдөр шигшин хийж байгаа. Ингээд хийлээ. Зүү ирээ жоохон яваа. Цэцгэр ханаа. Хөөстэй минь суугаа шүү. Суугаа. Сэлгээс нь татах чинь ирж гэнэ үү? Бид нэг баг зурчих шиг байна. Hello. Та нар юм яриа суучих. Хараа. Миний охин гараад та ээж хүн кофег асуулгаад байна. Bye. Special Erasmus. Хүний чи ганцаар авахгүй ойлч. Үгүй яана. Антер очсон зам. Кофе аваач. Миний өглөө нүрээ бодчихлоо. Ясна гэж. Би өчтөр нүрээ нэг Шахацсан. гоожуулдаг нэг юмар ингэ. Гоожуулсан гэсэн айрсан хорсоо захгүй. Яа хорсоо даам болоо гэж төлөвлөсөн юм шиг тийм нэртэй. Өнөөдөр биш тэн дээр орсон. Аа хөрхөн маас тий. Ингээ тийм би юу. Баярлалаа. Нэр чи солонгос юм уу л гэдэг тийм. Тийм хүмүүс үү? Яг ард цэцэрлэгтэй яваг цэцэрлэгээс сонслоо. Хиний сонсон, найзуудаа сонслоо. Найзуудаа сонслоо. Хиний нэг сонсон. Соёо сонсон. Соёо одоо байгаа юм. Соёо байвал миний охин энэ манай соёо штэ гэж за. Хичээлийн шинэ жилийн нээлт нэгэ багш нарын энэ ирсэн. Ингээ ухтаад байж шин. Ангид нь ороод ирсэн байна оо. Дүү нээждэг орцсон тий. Нэг хафтагаа байгаа тий. 자, 제가 우리 친구랑 먼저 인사하고 우리 어머님, 아버님하고 인사할게요. 자, 어디 저도 여기 잠깐 이제 앉겠습니다. 자, 친구들이 아직 3명이 안 왔는데요. 아마 차츰 올 것 같아서 바로 시작하도록 하겠습니다. 동동동동 발보 영감님 동동동동 뽀뿌리 영감님
통통통통 호주부 영감님 통통통통 안경 영감님 통통통통 손을 머리에 팔랑팔랑 손을 무릎에 자, 손 뱉고 자, 인사 안녕하세요 사랑합니다. 선생님은요 이름이 박순자 선생님이에요. 자, 따라해 볼까요? 자, 박순자 선생님. 선생님은요 우리 친구들이랑 재미있게 즐겁게 신나게 놀고 싶어서 간합초등학교 병솔유치원에 왔어요. 우리 하늘반 친구들 선생님이랑 즐겁게 재미있게 지낼 수 있겠어요? 네. 김파버가 선언과 환영사를 말씀해 주시겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. 자, 유치원 친구들 사랑, 공수, 사랑합니다. 경례. 자, 오늘 버블씨 어떻게 우리 친구들, 선생님들, 부모님들 재밌게 보고 싶으신가요? 재밌게 보고 싶으세요? 그럼 다시 한번 누가 박수 크게 치려고 선물 나갑니다. 세게 불어보세요. 세게 세게 우리 선생님 커플로 불어보세요. 자, 몇 개예요? 몇 개? 자, 요번에는 좀 많이 만들어 볼게요. 많이 만들면 많이 박수 쳐줘야 돼. 갑니다. 자, 요거는 여러분들 앞으로 갈 건데 일어나지 말고 세게 불어주세요. 아시겠지? 일어나지 말고 갑니다. 자, 이쪽 갑니다. 이쪽. 이쪽. 자, 어떻게 비도방을 나오니까 재밌어요? 근데 아까 약속대로 일어나는 친구가 너무 많아서 아쉽지만 여기서 끝내도록 하겠습니다. 조심히 들어가세요. 네. 박수 즐겨주세요. 갑니다. 박수 준비! 박수 치면 올라가요. 더. 길게 갑니다. 길게 길게. 앞서서 분위기 있게 분위기 있게. 오늘 좀 듣고 있었지. Энэ бол таван төвдөр чаддагч тарай. Жохон онцлог юм шиг үлч тарай. Өөрийнх нь 뭐 이거 박수 친 사람 주려고 그랬는데.
쳐서 박수 안 쳐서 안 그래요. 잘 봐요. 계속 해줄게. 아니. 박수 치며 올라갑니다. 소리 지르면 더 올라가요. 자, 우리 하얀색 비누방울 잘 보여요? 제가 이거 이번에 두 개 분리시키면 박수 주셔야 돼요. 안 터뜨리고 떼어내면, 밖으로 꺼내면. 자, 이번에는 우리 친구들, 선생님들, 부모님들 상상력이 좀 필요합니다. 화산 폭발 가볼게요. 뭘 간다고요? 자연상상에서 화산 폭발? 자, 비누방울 몇 개 있어요? 몇 개? 한 번 더? 한 번 더? 여기 계시는데 우리 아빠 진짜 멋있다. 그래, 손 들어보세요. 일어나 보세요. 일어나. 거기서. 우리 친구 아니 거기서. 우리 아빠 얼굴 기대해도 돼? 생각으로 대답하면 안 돼. 기대해도 돼? 좋습니다. 잠깐만요. 좋습니다. 우리 루시 아버님을 기대하면서 무대에 모시겠습니다. 박수 주세요. 네, 루시 아버님 나와주세요. 기대하세요, 어머님들. 양주에서 우리나라에서 가장 멋진 아버님 나오실 것입니다. 자, 우리 아버님 나오셨는데요. 탁구는 몇 명이 치죠? 2명. 우리 친구 엄마 진짜 나와서 아저씨랑 해서 이길 수 있을 것 같아? 좋습니다. 우리 영승재 어머니 무대로 모시겠습니다. 박수 주세요.
와주시고요. 제가 제가 24년을 하고 있거든요, 공연을요. 근데 이 탁구를 이게 남녀로 한 건 처음입니다. 그리고 기대하면서 하겠습니다. 우리 인사하면 큰 박수 부탁드리겠습니다. 저는 인사 박수 주세요. 네, 좋습니다. 지금부터 우리 두 분이 탁구를 쳐서 이기시는 분께 어마어마한 선물을 드립니다. 근데 어떻게 하는지 설명드릴게요. 잘 들어오세요. 비누방울을 한 번씩 칩니다. 몇 번씩 친다고요? 한 번씩 치시다가 비누방울이 터지는 분이 지시는 거예요. 아시겠죠? 안 터지는 게 좋은 겁니다. 2점이에요. 2점 아시겠죠? 2점. 네, 마주 봐주시고요. 마주 봐주시고요. 네, 이거 밑에서 위로, 밑에서 위로, 밑에서 위로 한 번씩 치시는 거예요. 연습 게임 한번 해보겠습니다. 자, 맨 처음에 터진 건 뭐예요? 처음에 터진 건 뭐예요? 네, 그럼부터 톡. 다시 한번. 너무 셌어요. 천천히 조금 살살. 자, 다시 한번. 처음에 터진 건 뭐예요? 네. 톡. 좋습니다. 좋아요. 아버님이 터졌으니까 누가 이긴 거예요? 우리 어머니가 이기는데 두 분만 하면 재미가 없죠? 단체전으로 하겠습니다. 뭔 소리냐? 우리 어머님이 계시면 제 기준으로 여기 계신 친구들과 부모님과 선생님들께 단체 선물 나갑니다. 반대로 아버님이 계시면 제 기준으로 여기 계신 친구들과 부모님들과 선생님들께 단체 선물 나갑니다. 2점. 근데 상대방이 터졌을 때 좋아야지 점수 올라가요. 뭔 소리냐? 우리 아버님이 비누방울 터졌어요. 그럼 어디서 좋아야 돼요? 여기서 좋아야 되고요. 우리 어머니가 터졌어요. 어디서 좋아야 돼요? 여기서 좋아야지 점수 올라갑니다. 2점입니다. 우리 다 같이 응원 좀 해볼까요? 이겨라! 이겨라! 지금은 아닙니다. 우리 아이들이 보고 있습니다. 시사하게 하지 마시고 좀 세게 다시 한번 이겨라! 단체 선물과 어마어마한 선물을 누구한테 갈지 더 크게 이겨라! 아버님이 대역전을 하셨습니다. 와, 너무너무 수고해주신 우리 어머니께는요 제가 선물 하나 드리겠습니다. 혹시 자녀분이 몇 분이시죠? 나도 넣지. 벌써까지? 저도 3명인데 따라들까. 네, 우리 어머니께 지셨지만 그래도 최선을 다해 지팡이 3개 줄게 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 자, 대망의 1등 하신 아버님께 선물 드리겠습니다. 자녀분이 몇 분이시죠? 2명. 3명. 근데 이겼는데 덜 줄 수는 없죠. 그래서 제가 그냥 더 나으시라고 4개 드리도록 하겠습니다. 2개씩 가지라고. 자, 우리 수고해주신 우리 아버님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 우리 이기신 팀은 어디죠? 어디가? 자, 우리 부모님들도 와우. 와. 네. 아빠랑 준영이는 아빠랑 같이 나오고 아빠랑 같이.
준영이 제목 네, 준영이 네, 마음의 선물반 친구만 나눠서 선물 받겠습니다. 자, 선물 받은 친구는 멋지게 서보세요. 우리 승재도 선물 받고. 축하합니다. 자리에 돌아가 주세요. Сиди. Баяртай. Ээжээ нэрээр чавъя за. Хайртай шүү. Багштай шээлээ гэж хэлээрэй за. Шээс нөрөө хэлээрэй. 목말라 하는 친구 있어요? 물 갖고 왔어요? 예, 물통 꺼내서 물 마시고 핑들 물 마시고 놀아요. Тэсээ хаавч нь явлаа баяртай. 없어요? Сайн юм нэ. Баярлаа. Би эцтэй нэг юм Лилия. Лилия. Сайн юм нэхэн. Манай хоёр бүргэр төртэй. Одоо чикен гарч байгаа. Миний хөөрөө бүргэр иддэггүй шүү дээ. Иддэг бол аав ээж нь авч өгнө шүү дээ. Күния. Хайртай шүү. Саранхэ. Хайртай шүү. Хөөрхөн залуу шүү. Шууд ингээл утлаа тайлал өмсөд талчдаг. Ерөөсөө аимстай байдгүй. Өнөөдрийн BTT орсон дахианы газар хүүхдийн сандалгүй. Яахад орж ирж байгаа. BTT ер нь ордог дахианы газрыг бол гүйцэхгүй. Тэгээ хүүхдийн судлаахгүй. Жохон духгүй. Жохон ялан соустэй юм ээ. Хүүхдүүдээ гээ. Поророо гэж байгаа юм уу? Хүүхдүүдээ гээ. Хүүхдүүдээ. Хайртай шүү. Поророо? Поророо гэж байгаа юм уу? Поророо? Поророо? Поророо юм уу? Оо, ийч наах удаа л мэдлээ пололоо ингэж. Хүүгээ хэлсэн чи ойлголоо. Оо, за. Ой. Чи юу идэж байгаа? За идэж. Күний маа? Мага? Күний маа. Мани мага күний? Мани мага?
Өнөөдөр хүүхдүүд маань хичээлийнхаа шинэ жилд оролцсон. Тэгээ тэрнийх нь unboxing гэх юм уу? Тийм цэцэрлэгээс нь өгсөн тийм бэлгэнүүдийн танилцуулнаа. Том бас өмнө орж ирсэн. Өмнө ороод яхад бас бэлэг өгч ирсэн. Тэр үед яг YouTube хийж эхлэегүй байсан болохоор мэдгүй. Тэгээд ийм цүнх өгсөн. Ийм цүнх. Тард нэрийг ичсэн биш тараа. Тэгээ энэ дээр ингээд Lily гэдэг манай дунд охины Солонгос нэрийг ичсэн байна. Энэ Prospex гэх брэнд. Хийгчлээ. 46,000 оны үнэтэй. Цуг байна. Энд дээр Аних нэг адилхан юм юу тий. тийм яг адилхан. Цэцэрлэгийнх нь нэрийг бичсэн. Утасны дугаар муугатай бичсэн. За тэгээд өнөөдөр бас ийм бит хоёр цэцэг багш нарт нь авч ичнэ гэж бодож байгаад авч чадаагүй. Тэгээ атсан чинь цэцэрлэгээс нь ийм цэцэг өгсөн. Ийм цэцэг. Амт цэцэг юм шүү лээ. Тийм. Бас хатаа одоо нэг тавиад суулгана тий. Энд дэлбэх юм шүү. Манай дөрөөсөө тийм амт цэцэг юм зүгээр. Хөө хүүхдүүд тоглож ийн гэдэг авдаг шүү дээ. Тий одоо Түр шин цэцгэлх юм шүү. галтгааныхоо цонхон дээр тавьчихмаар юм шүү. Тооны хон дээр үү? Natural flower гэж бичсэн. Аян гоо юм дээ. Тэгэхээр услаад байх нэ. Тийм үү. Тэгээд ийм Гоо ийм бэлэг өгсөн. Наа цэцэг авч юм даа та. Ийм бэлэг өгсөн. Тэгэхээр хоёулаа дотор адилхан байгаа. Солонгосын цэцэрлэгүүд болохоор танаас нэг юмнууд нь бэлдээд өгчтэй юм билий. Монголд болохоор нэг баах юм бэлдээл өдөржингөө нөгөөдг нь хайж яваад хөө юм бол тээ. бас хөөх үнэтэй болох тийм. Тэгсэн чи солонгосын цэцэрлэг юмнууд нь ингээ бэлдээд өгчтэй. Толгоотой угддаггүй. Юмнууд нь ингээ бэлдээд өгчтэй. Хоолны сав. Энэ ном нь энэ ямар ном бэ? Танган ичион гэж. Аа? Лонгийн цэцэрлэг гэж. Лонгийн нэртэй цэцэрлэг. Ийм үлгэрийн ном. Бас ойлгоцсон авч те. Ийм ном өгсөн байна. Хоёуланд нь адилхан ном байна. Тийм үү. Ер нь хоёуланд нь адилхан юм байна юм уу? Октоодыг нь адилхан үгтэйсэн. Оо, хүний чинь үйл авчих юм шүү. Анигийнхаа авчих юм шүү. Үгүй. Үгүй цэцгийн үг солий. Ингээ эндээ ийм аяхтай. Ийм. Алей харин задлал. Эндээ ийм аяхтай. Энд дээр тавьж Нөө байгаа. цэцүүхийн юг сольчоо бас мод. Өөрийнх нь юг. Оос ойцнээс тав. Тэгээ эндээ ингээд аяхтай. Наягаараа амаа зайлаа. Ийм зүйл. Өмнөөс манай том охин орж ирэх нэг ийм сав өгч. Тэр нь гэхдээ одоо жил хийсэн хуучсан юм уу? Тэр нь хооч. Тэгээд энэ сойц. Шинэ сойц өгсөн байна. Дандаа сойз мозын өгчдөг тий. Сойз могийн дандаа. Сойц байж бүх юмнуудын ер нь цэцэрлэгээс нь дуусах төхөөл ирэнгүүт солиод. Сойц мозын баг сарны шалаад өгөө явуулдаг баха тий. Наа чи нөгөө зуушны хансаа. Хот ихтэй хэлдэг юм. Хоолны сав байна. Тэгээ нөгөөт нь бас хуучсан байх юм уу? Эндээ ингээ хоолны сав. Цэцэрлэгээс нь бас өгчдөг. Тэгээ юучмаа юу нээр дайжгүй те. Улсын цэцэрлэг. Юучмаа? Тийм. Орионы чип гэдэг нь болохоор өдөр өнжүүлэх. Тэр нь төлбөртэй хувих гэсэн үг. Ючион гэхээр улсын цэцэрлэг нэг. Тийм, металл. Одоо пластик хоолыг чалаад авах юм Оо энэ зүгээр нэрээ нөгөө болох нэг юм шүү дээ. Өдрийн хон зууш муу шиг. нэг юм адилхан юм гэсэн юм. Өнгөн жоо өөр юм. Наа чи хийх. Энэ хийхийг лүүсээ. Анаа болохоор дандаа тийм ягаа магаа өнгөтэй. Эмгтэл өнгөтэйг наваа голөгдсөн дандаа зүйлсэн. Зүгээр ямар ч хамаагүй голөгдсон заасан ийм өнгө юм өгсөн нь дүүн авдаг байгаа. Адилхан юм. За энэ хоёрын тойцны өнгөч өөр анги. За Ючиваны одоо тэгвэл тэгээд давуу тал нь юу вэ арай ер нь? Давуу тал нь Төлбөргүй тий. төлбөр Тэр дээр амар гоё идэх тий.
Одоо яг ачаа хөнгөрчлээ. Наах чинь бит хоёр чи ирээд сая оноор Сая 200,000 оны сая төлөвлөдөг байсан шүү. хэдэн сар тэгж явсан яг хүүхдээ цэцэрлэгт оруултлаа. Юу яа. Юу ч мэдгүй тань харахгүй л ирчихлээ. Одоо нэг очроо олохгүй л. Одоо ингээ хоёр хүүхд мэн яг улсын цэцэрлэгт орчих. Ирээд бит хоёр чи удахгүй жил боллоо. Арай жил болоогүй. 10 сар 11 сар болчих. Хүй. Тэгээ 3 сарын сүүлээр нэг жил. Хүй 3 сарын 14 жил боллоо ш. Хэдэн оны дараа? Тэгээ өнөөдөр ингээд цэцэрлэгээс нөхсөн бэлгэнээр анбоксинг хийлээ. За ээж даатар unboxing гэсэн бас нөгөө давуу тал Ючивон Orange Ючивон гэж хэлсэн зүйл. Ючивон Orange хоёрын нөгөө нэг ялхайг нь жоохон Хийж өгөхийг бодлоо. Тэр өдөр өнжүүлэгч нь болохоор зарим нь эрт бол хаадаг. Яг манай хүүхдийн явж байгаа өдөр өнжүүлэх болохоор орой 9:30 хүртэл харж өгөх боломжтой. Тэгээд нас хамаагүй авдаг. Ючивон болохоор яг улсын болохоор яг нас нь хүрж иж л авдаг. Тэг өнгө. Бидний влогийг үзсэнд баярлалаа. Тэгээ нөгөө бичлэг хийж сураагүй болохоор одоо яг хаашаа харж мархаа мэдэхгүй байна. Тэр камер. Яг намайг бичиж байгаа юм. За тэгээд манай юу гэх вэ? Манай блогт хамт байгаарай, subscribe дараарай. 뿅스쪽이. За 뿅스. баяртай гэж юм. 바이바이. Миний охин ч айгу гоё бичлэгэнд орд юм бэл шүү. Бараг ээжээсээ тийм юм билээ. Subscribe гэрээ. Гэхдээ энэ тавьж арай болохгүй. Ийш бол тавьж болно. Наад чи үгүй хайр. Машаач авч хайрлахгүй. Хараа гонж. Машинууд энэ түр зогсон хороод тэмдэгч байхгүй хараа. Зүгээр хараа энэ тавьснаас тэнд тавьсан илүү ойрхон. Яхаад ингэ тойрох болж штэ. Одоо хараа 58 болчихно. Хараа чи тийш тавьчих. Ямар ч тийм түр зогсон хороод тэмдэг байхгүй ачихгүйг хэлээд нь штэ. Дандаа л миний зүг байдаг. Мож өгөөд ш нэмэр байхгүй маа чамд. Энийг хүү явчих 2 анитаа очи беби үзчих. Беби шарк үзхүү. Беби шарк үзхүү. Үзхүү. Паник. Юу нэрч. Цүнх өгсөн. Цүнх. Миний. Зүгээр. Бичлэг засарсан. Шүлжиж таалж. 엄마 호텔 Хоёуланд нь ингээд адилхан юм хоолны сам байна. Хоолны самаа. Сам. Оо, стайн гоо юм байна. Юу ч юм цэцэг чамд авч байгаа юм.